Ndabasuhuje twiyungura ubumenyi mu gihugu aho waba uri hose icyo waba ukora cyose. Subiza ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere, mu turere dukurikira ni akahe kanini mu buso? Akarere ka Gatsibo, Nyagatare, Karongi. Uhawe amasegonda 10 yo gutekereza. Igisubizo ni 2, ni akarere ka Nyagatare. Ikibazo cya kabiri, muri ibi biyaga bikurikira ni ikihe kiyaga kinini mu Rwanda? Muhazi, Rweru, Kivu. Amasegonda 10 yo gutekereza. Igisubizo ni 3, Kivu. Ikibazo cya gatatu, vuga umupaka uboneka mu karere ka Nyagatare, Rusumo, Kagitumba. Uhawe amasegonda 10 yo gutekereza. Igisubizo ni 2, Kagitumba. Mbibutsa ko kubana natwe ni iby'ingenzi kandi ni iby'igiciro. Igihe uvuye mu kazi kawe, igihe uruhuka, ugomba kwiyungura ubumenyi mu buryo bumeze nk'umukino, usubiza ibibazo kandi ari nako ukuvura stress. Murakoze.